Kei te he ngā whakapai e mea ana kua pauke te pūtea I hoa atu ai e te karauna ki te kaunihera o te awa Kairangi. Hei whakarauiri anō I te awa o Waifetū, kia kore ai he para e noho tonu ki roto. Mā te karauna ke hei waha te utu mo te whakatika I te awa o Waifetū. Koe ni te whakapono a Terry Puketapu. The $3.5 million that the government gave was inadequate, and the government should come to the party and give more money to clean this up. Ko te tau whiti te kau mā whitu rāno hei tā Terry Puketapu I pota e tana karanga ki te kaunihera me ngā kamupena o konei kia whakamutua tā rātau tuku paru ki roto tēnei awa. I must make the comparison with Mapuia and Nelson, where the government gave $7 million to clean that up. Mainly caused the land polluted by the use of chemicals for the orchardists. Ko te tino āwanga ke a te kau mātua nei, ko ngā umanga me ngā whaketere kei te tuku paru, ki roto I te awa o Waifetū, engari kāre rātau I te hāmenetia. Here, industry has been the main culprit, but they get off scot-free, so that the taxpayer and the ratepayer has to pay for it. Ki te kore e whakararu hia e tāwhiri mātea ngā mahi whakatika I te awa o Waifetū, ka tutu ki te kaupapa, hei te tau rua mano te kaumārua. Ko te mea nui o te paru o tō mātau awa ne, Waifetū. Joe Glenn, Te Karere.